Gel. En kızım da sen kızım. Dobra diyeceğiz. Boştondu. Sevgili bayrakta boşlandı. Birinci May rayonluk sotunun 19 Mart'tagi çeçimi üstüne kaldırıp koydu. Oşol menen Abdül Segizbayev'si 25 May 2021 yıl tergөө бүткөнгө чейин камакта калтырып койду. Азыркы жазык процесстик кодекс негизинде бул чечим жогорку сотко даттанууга жатпайт. Ошон үчүн эми биздин башка эмелер боюнча биз ошол дегенагы тергөө маалында өзүбүздүн эмелерибизде позицияларды айта беребиз. Мен жанагы айттым, ушул тергөө болуп атат. 70 günün içinde yani Belizgate boyunca Adil Segizbayev bir de jol soragan yok da. Bir de jol soragan yok. Bolgon 3 jol sorak boldu. Başka kameler boyunca. Bu Belizgate boyunca bir de jol. Oşon hem yani kamaba ile uy kamagına çıkarıp jol bolsa mындай подписка izlep koydu. Oşonda kılıp dele jasab boluptu oşonun bari. Çıldık uçunda oturalım. Abi gençler. Вы с тобой. Выходим, хотите? А, нет, не хотите.